Assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh. Урматтуу мекендештер, Line Taxi аппаратында иштеген кесиптештер. Мына бүгүн биз күткөн күн да келди. Бүгүн 8 январ 2024 жыл. Биз күткөн розыгрыш башталды. Бүгүнкү күнүбүз бардыгыбызга насип кылсын, бир жакшы белектер. Аллах таалам кимге каалаган болсо, ошол инсанга гана чыгат бул белек. Кылгандарыбыз кап болбойбуз. Анда эмесе оюнубузду баштадык. Бардыгыңыздарга оомат тилейбиз. Ассаламу алейкум. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүрсөк дагы ушинтип биздин мырзалардын, кыргыздардын башын бириктирип, ушундай жакшынакай Line Taxi парк ачып, ушундай эмгектенип, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип отурасыздар. Андыктан сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, узун өмүр үчүн ден соолук каалайбыз. Баарыңыздар бөңкө кечиңиздер көңүлдүү улансын. Рахмат. Келген мырзаларга сыймат көрсөтсөңүздөр болот. Менден суроо болсун, ким туура жооп берсе, ким билсе кол көтөрсүн, мен бар микрофон сунайын, туура жоопко ушул уюштуруучулардын тарабынан акчалай белек ыйгарабыз. Так, биринчи суроо. Line Taxi паркы кайсыл жылы, кайсыл айда түптөлгөн? Ким билет? Line Taxi паркы кайсыл жылы, кайсыл айда түптөлгөн? Өткүр. Ким? Өткүр. Өткүр. Иштейсиз го ушул таксопаркта? Номерле иштейбиз. Иштейсиз. Ачылгандан баштап эле иштейсиз. Кайсыл жылы, кайсыл ай? 19 апрель. 19 апрель ай. Туурабы? Туура. Автоуна албетте ушул чын жүрөктөн ниет кылып, кандай десем, эми жүрөгү бир таза адамды күтүп отурат. Албетте баарыбыздын жүрөгүбүз таза, бир муктаж адамды ушул автоуна күтүп отурат. Андыктан бул жакта дагы баалуу белектерибиз бар. Жана тааныштырып өттү. Бул жактан алабыз заманбап навигатор, телевизор, смартфондор жана ошондой эле кулакчы, наушниктер. Мүмкүн болсо, ачылышта ким чакырат? Ак сакалдардан bir агабыз ортолукка келип коюңуздар бул жака. Ким? Бул жака. Келиңиз ага. Биринчи бул жактан 2000 рубльдик конверттерден баштайлы. 2000 рубльдан канча конверт? 20 конверт. Так, Кудай буйруса, бүгүнкү оюнубуз старт алды. 2000 рубльдик конверттен башталды. Ага, келиңиз. Колду салалы. Алалы, андан кейін цифрасын мен айтам. Келіңіз ана, алы өріңіз. Биринчи ушул конверттерди ойнотобуз, андан соң бул жакта баалуу белектерди ойнотобуз дагы. Кудай буйруса ушул уюштуруучулардын тарабынан алдыңыздарга аш чыгат. Тамактан кийин Кудай буйруса автоунаны ойнотобуз. Номер 092 Сооронбаев Айбек. Келиңиз ана. Сооронбаев Айбек. Куттуктайбыз ага. Белеңиз кут болсун. Сизге ыраазычылык билдирели. Кийинки белектин ээси көрөлү. Номер 222, өтө сонун номер. Райымбеков Султан. Райымбаев Султан экен. Райымбаев Султан 222 барбы? Келиңиз, келиңиз ага. О, бул жакта келатат. Куттуктайбыз ага. Келиңиз. Бул жактан бир билет алып коюп, анан олтура берсеңиз болот. Көрсөңүз болот ага. Так, кийинки белектин ээси номер 318. Анатаев Мээринбек.
Анатаев Мейірбек 318. Geliniz ağa. O kol çabuk koyalım da. Koldaşlar görgen o. Assalamu alaikum. Ketmey turumuz ağa. Pameti 128 GB, в общем, katbayt. Так. 219 Sayit Hocayev I. Geliniz ağa, İskender. Поздравляю. Кетпей тұрмыз. Қалыңыз қайнап тұрған жерінен аласыз. Так. Номер. Берек тұрғаныңыз, өзіңіз айтыңыз қана. Номер 169 Субанқұлов Бақтыбек. Субанқұлов Бақтыбек, номер 169 бар ма? Келіңіз, оңына келеді. Ал, кім? Болды. Бұл ақырғысы ба? Белеңіз футболсын ағам. Сіз ағаңызға жеткіше сындыр бітмей болдыңыз ға, түшір ағам. Етияттаңыз. Так, кейінгі белек, әлбетте, смартфондар, телефондар, навигаторға өте жақсы іштейді, қатып айтып вообще. Азыр третийдің ішінде навигатор іштейді, бұл іштейді. Қармайды, гарантия ағам. Так, бірінші смартфонды менесі. Ошол бүгін бұл жерде отырған айрымдарыңыздарға, мисалы азыр бұл жақтан ақшалай белек бар, 3 мырзаға. Ортоғы мен 3 мырзаны шақырам. Бұл мүмкіншілік. Кем шығады? 3 мырзаны ортоға шақырайын. Келіңіз аға. 1, 2. Дағы біреу. Үшіншісі бұл жаққа. Келіңіз аға. Келіңіз. Bir mırza, 2 mırza бұл жаққа. Үшіншісі келіңіз аға. Siz geliyorsunuz, Aksakal ağız geliyorsunuz. Çok, sizde orada duruyorsunuz, boldu, üçü. Biraz belirgin olmanız da, bulacak arasın olalım. O mikrofon benim kalırken fikri gelişmekte, ağzım bol bilir biraz. Çok çeşmeyle koymanız adam. Valla 1000 rubl verip durunuz öyle. 1000 rubl verseniz olur. Bu 1000 rubl, bu hazır sizlerin mümkünçülüğünüzdür. Sol kolda art kalağız, sol kolda art kalağızda, 10 kolda aldığına çıkarağız. Bundan da kolu aldığına çıkarağız. Men hazır akşanı barmaқты biraz dinle kulağınız ama. Men hazır akşanı uşul жерден taşlayayım. Жерге жеткилбей кармап қалсаңыз, бұл 1000 рубль мүмкіншілік сіздікі. Егер қармай алмай қалсаңыз, бұл ақша менде қалады. Бұл жақтан болса да таштай беремін. Так. Только бармақ менен бе? Только bir kol menenle karmayız. Болады ağa. Düşürmey karamap kalsanız boldu. Tak ağa meni kararız. Atınız? Elçibek. Elçibek. Moskva şahrına gelgenizde kança yıl oldu? Attırmaya taşlayıyor. 4 yıl. 4 yıl oldu. Birinci Moskva gelgende ne jumuş kılgans? Только taksi yıl. Kanaliz? Только taksi yıl. Gelin sana, bulacak atmaktan. Gelin sana. Aldın açıklar. Atınız Stal. Stal ağa. Moskva şahrına gelgenizde kança yıl oldu? Ben bir gülüm sıra vermezim. Kaçak? 8 yıl. 8 yıl. En birinci gelgende ne jumuş? Gelin sana. Atınız? Argen. Qaysi metroda yaşaysiz? Kotelniki. Kotelniki. Line taksoparkında qancha yıldan beri iştaysiz? 5. Albatta sizler hareket kıldığınızlar, bu mümkünçülük, bu 1000 rubl akşalay sizlerge, bu albatta bu жақта uyuşturucu
директордун атынан бул сиздерге болсун, ыраазычылык билдиребиз. Орундуктардан ормасаңыздар болот. Негизи бул жашоодо адам баласы эч качан тартынбаш керек. Мына мүмкүнчүлүк келди, мен чыгам, мен колумдан келет деп бул жака аракет кылып чыкты. Негизи мүмкүнчүлүк калмай койдуңуздар, мен себепчи болуп калдым да сиздерге. Ыраазычылык билдирет. Анан айта кетчү нерсе бул Аксарай чайханасы кээ бирөө билбейт, кээ бирөө билет. Ушул Лайн таксопаркында иштеген жалпы жамаат келип тамактансаңыздар, нан чайы бекер, бардык тамактын түрүнө 10% арзандатуу менен келип тамактанып кетсеңиздер болот. Ар дайым сиздер үчүн эшиги ачык. Жалаң ушул Лайн таксопаркында иштеген мырзалар үчүн. Мырзалар дейсиң. Жылдыз эже келе бериңиз эже. Ушунча эркектин арасы болуп турасыз, сиз дагы эркек болуп отурасыз да азыр эже. Бир жылда ушунча неме жүргүнчү ташып коюпсуз сиз дагы. Азыр автобуна кимдин пешенесине туш келет? Алдын ала айтып коеюн, эгер машина уткан инсан ушул жалгыз ушунча жалпак тилде айтканда эркектердин ичинде Жылдыз эжекебиз отурат. Жылдыз эжекебизге машинанын көрүндүгү деп 5000 рубль сразу берип койсо деле жарашабы? Жарашат, э? Токтоңуз, ушул жерден ойноп турган мурда аксы мында. 50 000 дедим ол жакта кепка чанагыбыз. Точно? Билебиз. Болду ага. Магач. Точно. 60 кетти. Жок, сизден башкасы утуп калсачы. Солярistин басын чыгарып. Анда башка. Болду. Ağızga nasip olsun. Ben aldığın alpaydım. Ya tamaşa elbette ders etken tamaşa. Öz-özün tapkanız, öz-özüne jedip. Ne kıldık? Başladık mı? Aylandıralı. Bu Macit Svet'te tekşireriz, çalağız, nomeri. Macit Svet'te Nomer biletті алабыз. Ошол бул жактан номер, бул жактан саппагающий бир инсан чыгып калса, бирок текшериш керек. Айына 130 000ден жогору тапса, автоунаа нээси болот. Эгер 129, 128 ушундай болуп калса жок. Бирок 131 000 жогору. Болду ушул жер. Эгер бул жерден чыкпай калса, билетти бул жака алабыз да кайра башынан ойнотобуз. Болду. Баштады. Кудай буйруса, бул эч кандай лотерея эмес. Розыгрыш жөн гана. Таза оюн. Келиңиз Жылдыз эжеге. Салың, аралаштырып. Мен аралаштырып берейинби? Өз аралаштырсын, болду. Шашлыкка этти мариновать эткен аралаштырып. Көзді ашып деле ала бериңиз эжеге. Ушунча эркек отуруп бир сизге ишенбей калса анда кайда барат? Так, 1, 10га чейин, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kimge zakaz düştü? 9,5, 9,90, 9,95, 9,98, 9,99, 10. Bismillah deyle, sözdün başı bismillah, bismillah siz iş kılma deyin, Жылдыз эжеке. Daha bir vaktılı insan bir tutu oturat. Bekar. Ноль 65 Санжаров Урмат. 0,65 Sancarov Urmat. Stop. Başarıyı çakal bizi. Geliniz Sancar ağa.
Машинаны арендаға беріп қоямыз дағы, жаңа машинаны. Кім? Я мен тамашалап атам ғой, тамашалап атам. Қол шағып қойыңыздаршы, дағы жоқ. Ағалар өтіне келе қойды. Анда қысқа нұсқа екі осы сөз болсын сізден, келіңіз. Рахмат туғандар. Әлі толқынданғаныма сөз алып шықпай қалды. Бірінші нәрсе сізге рахмат. Менің айтқандай, қанша 5000 қанша адамдың көңілін алып бақылап таштаған кезде ақырында болса менікін де таштағаныңыздар. Қырғызда жақсы сөз бар ғой, ақырып қойып қойсам кішкене бірдеңке жайып қалсын деген. Ошо бүгінгі ойыным айтқанымның 5990 адам болса 5991 адамымызды мен ұмытмасам. Әбже, рахмат сізге жоғын. Рахмат, Айдын. Куба, ошо шунча адамдың башын чогулуп туруп. Мынча адамга эмес, 5 адамга чындыгында азыр күндө баш бериш кыйын. Рахмат шунча адамдың башын бириктирип, ушундай оюн уюштуруп. Ошо өзүң ишиңдин элдердин адамдарын ынтымакка чакырып, ошо оюн уюштурган үчүн. Рахмат абилериңе. Автосервисті қандайдыр бір май алмаштырып, оңдап алам десеңіздер, біздің таксопаркта иштегендерге мындай мүмкіншілік бар. Алмаштырасыңар, оңдатасыңар, анан күнүнө списание коюп беребиз. Бизде иштегендер кайрылып беребиз. Не обязательно день-день, мындай айтканда бөлүп төлөп Рахмат, ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Жакынкы арада бир ай болду. Бир ай мурун биздин группага жана Манаскелден чыккан машинеси сүзүлгөн орунда авария болгон. Ошол аварияга акча чогулткан экенбиз, именно биздин группа. Ошол акчалар чогулган, Булбайке чогулткан, канча акча чогулду? 10.600 чогулган. Ошол акчабыз Булбайкеде. Мен азыр өзүбүздүн таксопарктын атынан дагы 10.000 коюп берем. Бул биздин Рахмат. Ушулай бири-бирибизге жардам берип, көмөк көрсөтүп жүрө берели. Келиңиз ага. Ал. Саламатсыздар туугандар. Эң көп заказга алам мен. Ошоларда микрофон кошкон дедим, тартып отурбай калдым да. Рахмат. Бул жака ал. Сизди. Келиңиз. Мени дагы бир акча алып бар эле го. Негизи ар бир нерсенин башы болсо бүтөр аягы болот дейт. Сизден да бир эки ооз сөз болсун, андан соң ушул жайылган дасторконго ак батаңызды берип койсоңуз болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Биздин уюштурган лайын такси, Алла кол болсун, Алла разы болсун. Алла баардыгыбызга тынччылык, токчулук, молчулук, ток себеп берсин да. Машинада тамам өтүп, лизинг кредит алгандар өзүңө атка өткөзүп алгыла, колдосун, небере-чебере бала чакаларын көргүлө. Айдын, колду берчи. Я что-то такое. Алла колдосун, канча ниетиң болсо Алла колдосун. Кеттиңизби? Омин. Айдындын бала чакалары Кыргызстанда алдыда жүргөндөрдүн жигиттердин болсун. Алай такси көбөрүп кетсин. Омин. Ооба. Ой, Аллаху акбар. Несе болду Алла колдосун, капа болбогула ма? Коолушуңуз. Канча возможно болсо кетебиз. Алла разы болсун.
Çocuk gidetmesin o. Mikrofon aldı. Allah olsun. Allah'tan git. Al. Al. Al.